Poslije 26 godina u Americi, ja sam se vratio u Bosnu da živim. Moje ime je Vedad i vratio sam se u svoj grad gdje sam se rodio, ovdje u Vitezu. Oprostite, moj bosanski je malo pokvaren, malo. Gramatika i to. I tako, poslije rata, ja i moja mama i babo smo otišli u Americi. U 96. smo otišli tamo. Ja sam se rodio u ratu, 92. I ova kuća gdje sad živim je bila zapaljena. I sve smo izgubili, a imali smo priliku da idemo u Americi. Sad ja imam 32 godina i već je prošlo 10 mjeseci od kad sam se vratio ovdje. I uklopio sam se i navikao sam i obikao i nije mi dojadilo ili dosadilo. Sve ide dobro, Boga mi, alhamdulillah, hvala Bogu, sve ide super. I drago mi da... Uvijek mi je bilo želja i sanj da se vratim ovdje. I stvarno, bolje je od što sam ja očekivao. Bolje je. Amerika nije to baš... Uvijek mi je osjetilo da mi fali zemlja i kuća, država u srcu. Još više je tako počelo da mi fali nešto od kad mi je otac umro, kad sam imao 14 godina. U Americi je umro. Kad je on umro, sve ova zemlja i kuća ova je pala meni. Meni i mom bratu Ahmedu. Pola. I tako, to je, moraš biti sposoban za svoje stvari. Ovo je moja zemlja, moja kuća, kako ću ja paziti ovo kad sam u Americi. I ja volim Bosnu puno. Ja sam veliki patriot. Imam i Ljiljana ovdje tetoviran. To mi je jedina tetovaža. Neću više nikad se tetovirati. To je kad sam bio 18 godina. I čast je da imaš svoju zemlju i kuću i da imamo svoj dio Europe. To je za mene čast. To je za mene veliki čast. I blagoslov od Boga, veliki. Hvala Bogu za to, hvala Allahu i eto. Hvala Bogu, ispunila se moja želja i moj sanj da se vratim i renovirao sam svoju kuću. A vidite, imam i štendera. Ovako zaradim pare, igram igrice, streamam, imam na live, znaš. TikTok uglavnom, a sad zabranili su TikTok u Americi, pa moram ja sad novi napraviti, pošto je moj TikTok stari američki. I tako, uvijek sam htio da napravim neki dug snimak. Cijelo ovo vrijeme, od kad sam se vratio, htio sam napraviti za YouTube nešto baš, a nisam imao kad. Sad imam vrijeme da se pozdravim s vama. Ova zajednica na YouTube, znam da ste jaki, čuo sam. I tako, selam aleikum svima. I bit će više snimaka, inša Allah, ako Bog da, bit će. Čuvajte se. Hvala što ste gledali.